voin hi Mars ni somthum sang ni som ni pani ni lai ni ania Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule tuna chuan Ukraine mei chia te laka Russia sipai te che dan le Ukraine le Russia in do thu tharte khanom puang le don ani lo puan chun zomila Ukraine mei chia te laka Russia sipai te che thin dan thup thei ani ta lo Ukraine le Russia te in do chana hian ngai dan le soidan atam hle maya thil thui taka thira han zir chian ma sak chuan Ukraine chu dem kai zo kangin lang thin ma se nu nau poi seilo tam tak suat an ni tur thu hereng chunga indona kalpui tu Russia po andemom ve thoni na langa Russia chuan anral thuam te le an sipai engemaw zat te chu chan to ma se tuna hian hena chan ngei tumi indona an kalpui mek zela ma se he indona phena Russia sipai ten Ukraine mei chia te chunga an che dan rap thlak tak te le mak tak te chu zep zo rual lovina lang chuak zel ni nan soi Ukraine nu pakhat chu Russia sipai ten an chen na ina apasalan ka hlum saknuin afa no pangte te mulain an pong sual zoi ti hriatania he thil duam lo tak thenna mun hi Ukraine khopui ki fatanga hlavak lo thingtlang kho pakhata thleng ni in Ukrainian politician Maria Messenseva chuan asoi chuak ani Maria soidanin Russia sipai te hian mun tam taka meiche pong sual chu ral thuam pakhat ang mainan mang ur hle ani ati Ukraine Prosecutor General Irina Venediktova soidanin he pong sual rap thak takhi officialin chui chiana kalpui ngalani thu soya pong sual tu Russia sipai pakhat chu fin fia to ni ti ata langbok Russia sipai te hian zu an rui hle ni nan soya Kiev kho chaklam Bavaria kho sa pong sual tuar tu chen na ina dhian lutin pa ber chuan ka phlum masa an fa te mu lai ngei nan pong sual ron ta ani hei ba ka hian an fa te po hriam hreinen tha an vo zui bok ni nan soi Mrs Messenseva chuan he pong sual na rap thak tak thleng hi Ukraine sarkar chuan en liam mai tum lo ti soin Putin a sipai kol Kremlin troops te che dan chu chui zui zel mek ani ati bok Russia sipai te in dawan tana tang khan Ukraine mei chi engmoza chu an pong sual to report chuan ata langani media chuan Russia sipai te che du dan chu rap thlak an tin mak an ti hle maya Ukraine in Russia sipai an man te thataka an en kol lai le an chung te thlenga an biak tir laia Ukraine mei che poisoi ho lo le buan chak lo zok te an fa te mu lai ngeya an han pong sual hi chu arap thlak tak zetani ati Russia sipai te in dona thlena tangin na sa takin danan palzuta in ka hai puanan in abo chetu an lo ni to a poisoi lo tam takan ka hlum mai ba ka motor te an ti cheto a pastor te mai ba ka missionary te chu manin an hruai chuak boka henga wang hian hremna an ma chon ngei turani ti na soyani Ukraine le Russia in dona wanga Ukraine mei chia te torna na sajia chu hria in boxing ringa mel thale zai tak Gisele Arena chuan indona chok chuak tua apu Russian President Vladimir Putin chu boxing ring chunga duang thala in bei puya chauti hriatania weekends debut of Enterbox Florida nei zota ka Belly Sport ringa chu ring chunga lutin boxing khel veta se tunge nek pui chak bertin zonan peya Gisele Brienne chuan Russian President Vladimir Putin chu akhoi chak berani tin soi chuaka he athu soya hian Gisele chu fiam thunge athu takti ro hriat ani lo thungani tunlai boruwa ka ringal Gisele chu hi Putin a khoi chak om chunani lova Tesla boss Elon Musk po in Ukraine run tu President Putin chu in malbaya lo chau to bokani heti rual hian podcast host le UFC commentator lar Joe Rogan chuan Max Cornera atan sakdon ti thu chu anei vele bokani Joe chuan Putin a in Elon Musk chu apalian zok ti soin Putin anen in ma chonta se Elon Musk chuan chan tha chan thei thu a soilang bokani Elon Musk san Putin a chau thu Joe an hriat vele a text ngala training anei sak thei thu le a Cornera atan du thu a hril ngal ti a soyani Turkey le Russia le Ukraine palaite anin bia Ukraine le Russia palaite chu nimin khan Turkey khopui Istanbula anin bia hei hi kar thum don nuwa rampani palaite mai chana anin biak na masaberani ama sain rampani te hian inrem na kongjongin inbiak na tum thu man lo nei to a engma hek inbiak na hian inrem na an siam theilawani
Turkey President Tayyip Erdogan chuan inbiak na an nei tran main ram pahnih palai te lom na thu soya chiat na thleng mek ti top na tur chuan kuta ti soya ni Ukraine TV chuan ram pahnih ai o te hian inlom na chi bai po in buk lovin inbiak na yan tran ni na soi Ukraine le US chuan he inbiak na hian thil danglam taka thlenan be seina asang lo hle ti an soya he merual hian inka a hai pon ani theina tura malak na ram pahnih ai o te mai chan nge ya anin biak thei chu poimo ti an soi thung ani in do pui pahnih na nuwa Europe ram in beina na saber thleng hi thakhat atling towa Ukraine atang hian mi makta tuai thum le nuai red vel chu rampon lama antlan cheto ani mi sangtel thi le hliam anum to bok heti lai hian Russia and Ukraine runa wanga ram rang ten Russian reka wangin Russia economy din mun po atlan hiam mek zelani Russia si paiten Ukrainian American missionary an man an chuata Mars thalai hola Russia si paiten an man Ukrainian American missionary pastor ni bok Dmitry Bodiu chu an chuata Dmitry Bodiu hi Mars ni som pakhu khan Russia si paite ko ta ommek Melitopol Ukraine a in lain Russia si paite hian lu chilin an mana thil rang an zo ba ka social media account te an en sot boka man ani tang hian a chanchin hriat zui ani lo wanga achung te pom mangang taka anom lain tun kar ti lam khan Russia si paite ko ta chuak ta ani Wall of Life Church and Call to Body hi taksalama har satna nei lovina chuak ti anu puin Facebook a aziaka pathian chunga an lom ziate puitu le tong trai puitu tam takan nei wanga tun din hun thleng theian ni ziate soi bok ani Ukrainian remna palai tele Chelsea football nei tupa Roman Abramovich te chu kifa tur hrayan ni Russia tangin chana room zet mai Abramovich kan adong let Sarkar official ang chi nilovin Russian pahausa Roman Abramovich chu rampani Ukraine le Russia inkara inremna theinan palai na thokina vir boy ve hle maya Abramovich hian Putin le Zelensky te inkara remna palai na thokin Turkey Istanbul Moscow le Kiev su karton de urengin mani lokhan Zelensky kutazia thupoi mo takchu Moscow a Romana hian Putin a hnen a pen in thudon na chuan atalang mase Putin an Zelensky thuzia ka mu meu chuan chhanna nem lo tak tong kama chak chuak zuya Putin a chuan Roman Abramovich a hena ka vorep hlamang ti varhil rotin thinrim takin tong kama chak chuak zuyani The Times in atalan danin he thuzia khi remna theina na Zelensky anama kuta azi ngei ni in Putin a kuta thlen meu chuan alo lom vak lo ti hriat ania Putin an tong kam ro rumang reng taka chak chu anu hian kumsom nga pangami Chelsea nei tupa Abramovich chu Istanbul a kirla in Ukrainian politician Rastem Umerov nen anin mule ti an soi Umerov hi Ukraine sarkar ai o remna palai na thoktu mi paimo tak pakhat ania Umerov le Roman Abramovich te hi Turkey's President Erdogan thupuang tu Ibrahim Kalin remrut na hnoya Turkey khopui Ankara 5-star hotel anin huwa remna siam turin masona pheu ti hriain engang chi in nge ram pani Ukraine le Russia ten remna zonga in biakna Roman Abramovich hian paimo na nei ti chu hunin a hril don ni na lang tin chu mai ba ka Russia sarkar ne na remna zonga in biakna nei tum Ukraine remna palai na thok tu le Kovel pahausa Chelsea football club nei tupa Roman Abramovich te chu kifa Russia sarkar ne na remna siam tuma anin biak lain tur hrayan ni thu report chu na ta langa Ukraine khopui kifa in do na ti to pani thainan remna siam tuma in biak na nei ania hemi hnu hian Ukraine ai o palai tele Roman Abramovich te chu an taksa tur sim tom hu chu ania an vun a khoi ba ka an mi ta sen boka an mit tu ya far bok ni nan soi he thil duam lo tak thlenga mo phur tu ni rin hel te chu Moscow remna zonga in biak na ti khai lak tum tu Poland ni nge an rin thu The Wall Street Journal chu na ta lang tun din huna pahausa Roman Abramovich le Ukraine palai te hi an din huna zia chhoni in thudon na chu na soya an taksa turlan chu dan chu nunna ta na hlau thonom lo ni nan soi Ukraine President Volodymyr Zelensky po in Roman Abramovich chu a mu thu hriat ni in heti lai po hian adin huna tha chhoni na ta lang bokani
Ukraine sipaite feizian riatin Israel sipaiten mak anti hle Indona achua tanga thakhat chuang zetaliam nuwa po Russia chuan Ukraine run bansan lavina beimek zela chuti rual chuan masona lian tham tak mu tur awang ri hle ani he Indona kal chhome ka heti khopa Ukraine atang rei theitamai chu Israel sipaite chuan mak anti hle maya Russia in sipaile ral thuam thanem tak atho chu pui chung poin Russia hi an che hlei theitlat lawani Ukraine in Russian sipai mi sing khat sang ni an that ni an soite Indo thona somli pakua le helicopter somriat pakhat lai an ka thlak thute teng zathum somthum panga le leilam Indo naral thuam sang khat za panga te mai ba ka lai pui za somni pathum lai an ka chia thuan soihia dikani ngat phei chuan thilmak tak zonga ni ngai ang tin an soyani chu mai ba ka mi thiam te le mi thil chik mi te chuan Russia and Ukraine run chung chang thirin an han soi hawa Russia man ruwa chu ingang polo ni ta sela ama sabera chuan Russia sipai sang sang te tho ho na thalo le ti achiang takina mu theya Ukraine an runa hian ral thuam thatam tak an la mang lo po ni mai thei ma se an ral thuam man ang le an che dan sang sang atanga en hi chuan USMO China beitur chuan in tuai thar lein en fi aviawan ngai ti amu thei ni dan soi Russia hian Indo thlona sang sang leilam beina turatan bik liu liu an siam strike attack aircraft hatak tak Su-34 le Su-25 te anaya Su-30 SM le Su-35S te baka Su-35S ro van boruak sangzo ka mel mate beinan an man thin te po anayani Su-34 le Su-25 ten air support le strike mission an naya tanga langchiang chu PGM precision guided munition chu tlachamin duang anga man turan nei lo hi ania Syria khan Russia moving target baka stationary target thlenga bainan missile mangna sa ema duang taka PGM man tur chu nei ni se man to le siam hau tak jok missile hi mang tam lo ngai ang tin an soyani US NATO le European Union te chuan PGM an or ema hei wang hian tru lo bom man atlem baka ti sualemo bomina thela wanga poi soilo mi puinan torna atlem bokani PGM lama hian China hian ma sona sa maya thatak takana ibaka asum lama har satna nei lem lo bok nen duang thala man turan nei ani anti soito angin Russia hian Su-34 le Su-25 manga Ukraine mun sang sang air support le strike bison an nei na hian thunun lo rocket anti ang chi le bom thawak lawan mangna sa ema hei wang hian an thlo na po an chan hem pha hle ni nan soi bom le rocket manga target thataka fu tur chuan niamang reng taka an thlo te anga ya hei wang hian an thil tu ma toy mai ba ka man portable air defense system thleng point an zoom om le zulem emani PGM du ang thala man tur chu nei ni se man patch le mun zim te tang point an thil tum chu har sanaum ho lovin thatakin an fu thei dona thlona an chan treu lo bokang chutiang bokin an tuman thela wanga mi pui torna atlem ngei bokang Ukraine laka Russia in Indo thlona jet fighter le helicopter an chana tamber hi men patchwanga nia heti la hian tam tak chu sam manga ka thla ka omboka hetiang har satna hi nei lo chu ni sela Su-34 le Su-30SM te hi ka thla kan ni kher lo mai thei an ti Russia helicopter an ka thlak te hi khol thil nin chiang kuang lo le an tho turanga thok lo emo thil kal fu to lo mo chu aum theite me maya ma se an electronic countermeasure suite hi soyanga phalo deu mo ti theiani an helicopter man ho hi modern fire le ATGM ba ka MMR multi-mode receiver thale rin tlak an la sam hi apoi hle ni na lang hinsan hips te chuan rocket le canon mangin an thil tum te chu nai vai takin lo ve emo po ni se ala ria thiam theya ma se an helicopter thachung chuang KA-52 le Mi-28 te hi chuan machine gun lian emo man patch range pielama tanga an thil tum zong chuaka kap chetura base an ni lain an thil tum te yan thel fo ni an soi Russia hian PGM thale rin tlak an nei lo ti na lamani lova duanga tamman turan nei lo ti na lam zok hi ani PGM lam chu lo da thari ila Su-34 hi khovela aircraft a chuan a thaber pola ngai ani a
heti chung hian thlawna khaltu te hian an tum le an kalna tur an zon hmu zung zung theinan GPS te pawh an hmang hial ani Russia hian Ukraine hi an la dimin an hman ro thazok te pawh an la hmang duh lo ani theia chu tiang pawh lo ni te reng sela Russian sipai te zet vel dane ro beiseya phalo ti alang renga chu wangin in siam that an ngai ve hle ani tin an soi hial ani ole khati zong kha Russia le Ukraine in dona chung changa thuthar kanom puan theite chu ania Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te in zawaya chunga kan lo me